Dating order na po, iti request ni ading Venus Phoebe iti Singapore that goes out to Manang Esther Calibuso. Para kaligti tao nga di naaklonan nga nakabasol isunan. You better ask yourself, baka no si kamatayan ti kamali. Kansyunam. Basol ko kadi, nalipatan ka, kaong ganto'y pusok. Basol ko kadi, nuiwaksi ka, dito'y panunod ko. Jakon madaera, di puris asaen, let ang barukong ko. Amang lemes, manggudas, tuy biyak ko. Awanan may di ayan, anang balod, nairong akawan ni ayan. Kasman niyag kupas, tinagsakin samit ang balikas. Namatiyakken ka, tanatalgen, tuy pusok kenrik na. Ngem gayam, ubaw niyayat mo, di mapagbiyaran. Awan ser-serbina, ti ayat nga'y nakimparik na, nga inat tinagibi, ti taleken ng nama, nagsulbod, nagbunga, dagidi nga arapaan, nga inta minulit, ti kariken sa pata, no siya tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiyag tinaglabas, naikupinin na kalmanta, naputar akanta, arbis sa mang pasanta, tinakel tay nga ayan. Pwede tawag dito yung cellphone ko. I'm sure ang listener dito eh. Jak minanama, akas tuiti, inted mo akalak inyawat utoy ayam, ngepa iti inkain sa papa. Kasano apay itaan, imbatin do'y puso, nga ag may-maysa, nga aglakam, impaay mo, apanusa. Awan ser-serbina, ti ayat nga'y nakimparik na, nga inak tinagibi, ti taleken ng nama, nagsulbot, nagbunga, dagiti nga arapaan, nga inta minulit, ti kariken sa pata, no siyak tutay pumusay, lagip mong tulaeng, mangbiyag tinaglabas, naikupinan nga kalmanta, naputar akanta,
arbis amang pasanta tinakel tay nga aya no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiag tinaglabas ngay kupina na kalmanta naputar akanta arbis samang pasanta tinakel tay nga aya no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiag tinaglabas nay kupina na kalmanta naputar akanta arbis samang pasanta tinakel tay nga aya tinakel tay nga aya tinakel tay nga aya Nakel tay nga talaga kaya dayta. Okay. Dayta apo iti nang itulod kada tayo tapno magtang tayo iti 38 minutos kalpasan ti alauna ti malam kaya't madama kay belat tapong kadumdum iti kasamitan programa Adda kami manen dito lang apo kasamitan mo lang nga radio station din tayo Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsabay kahit ko apong kablawan ni manang Seferina Bartolome dito San Mateo. Thank you very much for listening and watching manang. And Admir Soriano says here, 9:30 Tirabidi iti Sabado dito ay Sacramento, California. You are the best, Jun and John Mark na imbag Pasko amin. Oh, thank you so much, Kapsat Admir Soriano. And Heart di Barangay Domingo says here, padpadaan ka kanay di programa yung manong kaya tatak lang makita ti live yo. Kablaaw man dagiti familia padaka ken family Domingo ti Kabatuan Isabela. Agyaman manong God bless and more power. Merry Christmas. Kada kayo amin kunana ditoy. And once again, thank you very much for dire-diretso nga pa nagbubuyam kanyami manang Aida Pascua Clinton and of course to Helen Peralta. Hello manong June and ating John Mark Grit Kuman dagajay kakabsat ko ta San Nicolas Ilocos Norte watching from Devon United Kingdom. And last but not least kuna ni Vanessa Gasera Dutlaw. Hi manong kablaw man da Auntie Julie Gasera, Marisa Gaseta, Susan Gaseta dita Barangay Sinili. Thanks po Kuya Chmi Vanessa Abdul Dalaw. Advance Merry Christmas kanya yung adwa dito manong Ket kabla ko man kabagyan namin nga dingdingeg ti programa dito Ranyag more power can God bless kabagyan kabla ko nagapoy tinumong tibiyang Airman J. De La Cruz Palak Philippine Air Force kastamot to inobyak ni Leslie Mary Asenang Adda Jay Tagig. Thank you. And hi manong June and Jem pakikan tayo man daday maulawak Mildred nga sagad ko kada gita amin nga taga Villa Victoria anang nang runa ken love ko Abel ti Chaga kablao nagapukini Emmy Chaga. Thanks Kuya June. JML Christmas God bless more power ita programa yun. Oy ada mga buy-buya di official sound man tayo di kalman ayan Adirabe di kalman George Shekel Serdinyola Batara di Batara Sound System ti Quirino Isabela giyaman kami apo ti serbisyo yung ken anos yung nang lipas iti programa may agkikita tayo ulit into 29 sa Jay Bambang Jay reunion nyo. Okay na makikiktok kan sa so bangtat naman na ito another 300 peso load. Talagang we are so blessed because there are those blessed nga talaga mga dire-diretso nga mga bless magkanya data isa nga i-share naman na kita nga blessing. So once again from our friend from Iowa, USA, dating papremyo may worth 300 peso load. Simple lang po. Just key in your name, your age, and your address, and of course the title of the song to our official text line 0915-071-3686. Kasi lang po kasimple nga inunaan te kung nakonta medyo aduunay iti agte-text. So inunaan lang po ni sinuti makauna ay kat ison ti mangi makaawat iti mahon ko na nga 300 peso load. Oy, 300 man nato yan. Another 300 peso load. 1313. Yes, and it's because it's Christmas. Dahil ito'y apo, iti papugtuan may.
Sip-sipo tama na text line. Text nita. My idea of a perfect Christmas Adda na. is to spend it with you. Para pa, intro kailangan. In a party or dinner for two, anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they share with you. Looking through some old photographs, faces and friends will always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children carols in the air by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Looking through some old photographs, faces and friends will always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town, children carols in the air by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. And I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas, spending it with you. Merry Christmas from the four-decade duo. Siyempre. Aduh, tinaayaban nga kung nada nga may salaang iti na ikari. Wano, aduh, ti inventory nga may salaang nga po ti masabol nga mapili. Dati imunalaang kan, dati kus-kusto iti paulo nga in text na. Tanagado nga minti nag-text kurang mat awan ti letra nga A. Ayan, it should be a perfect Christmas. It's not perfect Christmas lang nga po. It should be a perfect Christmas. Ayan, so nag-jaysi mong pag-ngimon na nga awan ti ana agad amuyulatan nga hanga sige tinangabak. Anyway, thank you so much katigiti si Mali as dagito yo. Atuda we have talaga nga ni. Sa tayo nangabak. Okay. Christmas in our town ko na naman yung may isa. Photograph. Looking through some old photograph. Photograph mo tiin paulunan. Anyway, apo agya sayang ni una kataduta ni
Bayan kumang mga gantinagan na ni dapat taga-Villa Beltrán. Yes. April Liwag. Tatay pa lang guess ba ang lakilihan na mga guess. So, ipa-block me na po. Iti na nga pagiti another 300 peso load courtesy of our friend from Iowa, USA. Ladies and gentlemen. Agor ka. Napananood yun. Atan Yan. Okay. From Santiago City, a 25-year-old girl. The answer na is a perfect Christmas with matching A perfect Christmas. So we would like to say congratulations to Genevieve Manalo. Ayan. Nanalo ang talaga. Manalo kung nanalagaro. Din na nga pagmanin iti. Another 300 peso load. So iti mano tinay padawat tayo tatangan nga kanito. 1313. 6, 6, 7, 800. 700, 800 pesos and abo. So, please do stand by for our thread set at duman ipadawat min. Kasta apo iti. Kasta kasing po iti sponsors iti FDD so nga we keep giving mat no nya ti mabalin mi. Tanta jiwan neo. Last nga songatan na. Yes, this will be our last piece for our second set. And this has been requested by sino nag-request balong? My brother. Your brother Clifford James Pastor. Oray maparingat haan unay nga dakkel ti buksit na idek salasala ti rabi makita ka apo agyug-yug ti kasta unay. Nagmadi itsurahan na kasama malakang nagdakkel malabuksit mo. Anyway, medyo itrim down yung mambasit na kita nga buksit yung ayata. Sakita nyo niyo. Lahi ti pastorata. From 41 gayam iti Westline Quede down to 33 tatan. So, wow. So nga rod, para kada kita nahilig iti puraw nga ngilaw. Sa ilalim ng puting ngilaw, kung ano dati sonata nga napuluan, buan. Buan man. Ko'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, Pumayasa. pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya. Makakasama hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y humiga. Sa ilalim ng putilaw, sa dilaw na buwan, Yung tadartang talaga. pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, oh. So for all your occasions, no kayo apo magbalingan sosyal, please get in touch with the 4 decade duo apo amin na klase ti okasyon kaya tartay kayang-kaya mi apo. Si kami pa yan ti host, si kami pa iti kumansyon, si kami pa iti aga organize dita programa yon.
Mabaling pa nga si kami tukumontak kada kita imang packaging and everything. Sound system, awan ang problemahin yun. Ang iyong ganda'y umaabot sa buwan. Ang tibok ng puso'y rinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ang puso, damdamin, damdamin aking damdamin. Sa ilalim ng putilaw, Ngilaw nga talaga dito. sa dilabuan. Nagwala nito yan Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan. Tata? Tatang. Sa ilalim ng puti nila, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan. Ginutod ko na ako na nasakit mo tilapay ko, tika pupuko mo dito unig te studio na po. So that's all for our second set KARRUBA. Kitag sublingar dito programa mi na palawan. Adda kami manan. Damdama lang abi pa sir. Awampay tay patalastas. Awampay din nakasala ka Awampay. patalasas. So we would like to have Camel Bean. Wala pang nagkasaksak na patalasas na advertisement. So that's all for our second set. Tay ko na ako kitag sublingar dito. Da kami manan. Kalpasan ti sa mga mano pong palagip. Ket antabayanan yung road iti may kalong paset. Ay agi pa daw at kami manan iti Lord. Kasta nga road iti Adda kami manen ken of course together with the 4-decade duo family. So dagito yan mo. Dagitay patalastas.